Tos iboru boisionik kurgat 20 koitab tisab kole kiwalak betutab Sabato koek betutab tai nebo wikit. Chamkei chekitupche. Kakesoman en barwetab boisionik sirutik cheiboru kole kitam kotuitos chekiyoktoi en betut nekikuren Sabato sikobit konetis. Kristianik chechang koyoni kole kikiwal betutab saet kong'eten betutab Sabato akoi betutab tai nebo wikit. Amdoik chebo tuiyosiek choton anan kanisosiek choton kosomoni sirutik chemi barwetab boisionik. Yuton kurgat 20 koitetab tisab ak ng'alek chemi barwetab Korintoek netai kurgat 16 koborunen walaniton nelen kikiwal betutab saet koboi betutab Sabato akoi betutab tai nebo wikit. Asome ole keker sirutik chuton ngoboru iman ko kikiwal betutab saet koboi Sabato akoi betutab tai nebo wikit. Kisomoni boisionik chuton kurgetab 20. En Bible nebo Kalenjin ko kisir en barak kole Paulo en Macedonia, en emetab Yunanik ak en Troa. Kamwa kole akingobata polotet kokakoyokto Paulo alamaliet kobwa akokimit ichek koyomiskei sikwa Macedonia. Akingakobun komoswek choton kokakokimit ichek en ng'alek chechang koit emetab Yunanik. Kotestai kole akingokakoteben oloton arawek 3 kochob Yahudik ng'alek en ung'ot akobo inendet yekimoche kobun melit kwa Suria komoche kole kowektaengei oretab Macedonia. Akiba koboto inendet akoi Asia, Sopatron nebo Berea, nebo Kapuro ak chebo Thessalonikek, Aristarko ak Sekundo ak Gayo nebo Derbe ak Timotheo ak Tukiko ak Tropimo nebo Asia. Ako kikakondo chuton akikenech en Troa. Akikibun melit en Pilipi kokakobata betusiekab makatiat nemokinde mermeret. Akeit ole mi ichek en Troa en betusiek 5 ole kikitebe en betusiek 7. Siatesetai inasom amwa ng'olyon konamka ng'olyondoni kole kikibun melit en Pilipi kokakobata betusiekab makatiat nemokinde mermeret. Ngesoman en ng'atutiet en kitabutab atebetab Lawik kurgetab 23 kenyoru en koitetab 6 akobo betusiekab makatiat nemokinde mermeret. Ngekerchin ak yuton kotogu kele en kasartab chekiyoktoi ko kitakomi kabwatetab betusiek chuton kikaking'at Israel en Sinai. Ako ng'alalaniton ko kiyookse la kikisire ng'alechu ko kimi chekiyoktoi emotinwekab bororiosiek kou emoni nebo Pilipi, kikose emetab Troa, kikose Macedonia, kimako emetab Yahudik yuton. Netogu niton kele kikibwote kora betusiek chuton bo makatiat nemokinde mermeret en kasartab chekiyoktoi. Olen kitesetai ak en betutab tai nebo wikit yekikakiyumkei sikebutul makatiat kwamchi Paulo ichek yekimoche kwa en betut nebo oeng kong'alal koik keny akoi kemokwen. Akimi taisiek chechang en kot nebo barak ole kikakiyumchigei. Akiteben dirisiet neranet age nekikuren Eutuko akibirto met akitakwamchin Paulo koik keny. Ak kingobirto met kotururtogei kong'eten kot nebo 3 akikisut kokakome. Akichortagei Paulo akoitoengei inendet akosube eunekyik komwa kole moimkei amun takosobe. Akingotokosta akobutul makatiat akwam akong'alal koboto ichek akoi koech kwo anyun. Akimut nerananaton kokakosob konyor kakaikaet neo. Ako kikindoe ichek kebe melit kebe Assos amun kikimoche kimut Paulo en oloton amun kikakong'at inendet kou noton komoche inendet kole kobun keldo. Ak yekingetuye ak inendet en Assos kimut inendet konyo melit akeit Mitulene.
ak kikibe en oloton kebu melit keit Kio en betut nebo tai ak betut nebo oeng keit Samo ak betut nebo somok keit Mileto. Amun kikakobekchi Paulo kwa kosirto en Efeso en melit simaikake en Asia amun kikirkiri kolen tamangab koit Jerusalem en betutab Pentecost. Siatesetai chekitupche asome amwa ng'olyon kora konamgei ak betut amwa kole betutab Pentecost. Ngecheken en kitabutab Lawik chekaamwa kenyoru kobo betusiekab igorwek. Ngesoman 23 en atebetab Lawik. Ko ingeyai igorto nebo magatinik chemokinde mermerek nekakesoman en barak yon, ko yebata betusiek 50 kenyoru betutab Pentecost nekikere en yuton. Netogu kele kien bitetab ot Paulo ko kitinye en program nenywanet akobo betusiek chuton nekere Paulo kikirkiri komache konyor koyai igorto nebo Pentecost en Jerusalem ngomukoksek. Biik chechang kolelen kimoe Paulo bokwamdechi Yahudik en Jerusalem kobaten makisir ng'oliondonon. Kit nemakisir komomi haja ketesyi. Kamwa Paulo en yu kole kikirkiri Paulo kole tamangab koit Jerusalem en betutab Pentecost. Kiingen Paulo kole mi betutab Pentecost. Kiingen ot Paulo kole miten betusiek chebo makatiat nemokinde mermerek. Ketesetai chekitupche. Ngeker kora en Korintoek netai kurgat 16 koitab 8 kekose Paulo komwoe kole akoto ateben Efeso akoi betutab Pentecost. Iboru yoniton kotok kele akot kingomi Paulo emetab bororiosiek kongen akobo betutab Pentecost. En wakinda komokele kikirkiri kwa Jerusalem amun Pentecost komi Jerusalem kityo. Akot ngomi emetab bororiosiek Efeso komi kora betutab Pentecost. Kitestai en boisionik chuton yekakesoman kurgetab 20 koitetab 7 amache keketyingei yuton sikeker ng'olyot en ng'olyot amun yuton yemoyomdoi kole iboru kole kikiwal betutab saet koboi betutab Sabato akoi betutab tai nebo wikit kisomoni. Mwoe yoton kole ak en betutab tai nebo wikit yekiyumgei sikebutul makatiat kwamchi Paulo ichek yekimoche kwo en betut nebo oeng kong'alal koikeny akoi kemokwen. Kotestai kole ak kemi taisiek chechang en kot nebo barak en ole kikakiyumchigei. Iboru siraniton ng'alek cheuchuton. Netai, kayumaniton bo gei ko kitestai en koskolen anan en kemo kimako tuyet nebo bet. Kero kamwa kole en yu yekimoche kwo betut kong'alal koik keny akoi kemokwe. Now kanyokomwa yu kora kotogu kele kimiten taisiek chechang en kot nebo barak ole kiyumchigei. Togu kele kituyoni ko kituyet nebo kemo. Kimako tuyet nebo bet nebo betutab tai kou yeyoe biik en nguni ak olen betutab tai ko betut nebo saet. Kituyoni kobo kemo. Nekot ko keboisie sirutyoni komonomegei nyoe tuyet bet ak isomane sirutiet neiboru tuyet nekikakiyai kemo. Now, kit nebo oeng neiboru sirananiton koboru kole kayumaniton bo gei ko ki en kotab chito. Kituyoni ko kikiyoe en kotab chito. Kimakeyoe en oldab saet, kimakeyoe en hekalut, kimakotuye nekakiyai en sinagogit, kikiyoe en kot kawaida. Kesomani kole ak kimi taisiek chechang en kot nebo barak yekikakiyumchigei. Kimakotuyet nebo tos kanisa tuyoni, kituyet nekimi kotab chito. Kimakotuyet ne tos bo kanisa en ng'alalet neking'ololi en nguni. Kayumaniton bo gei ko ki en kotab chito, ma en hekalut anan kimakoi en sinagogit, kimakoi en yekilen oldab saet. Kit nebo somok neiboru siraniton mi boisionik kurgat 20 koitetab 7 koboru kole
Kayumaniton bo gee ko ki sikebutul makatiat kibagenge en kosoiseretetab Paulo. Kimokotuyet nebo atkai tugul. Kasirina kole kakituye sikebutul makatiat, mamwa kole kakituye en tuyet nebo saet. Kou en sirutik chekakesoman chekiboru tuyosiek chekituitos chekiyokto en betut nebo Sabato. Ker kora yuton boisionik 20 koitab 11 kenyoru kamwa kole akingotokosta akobutul makatiat akwam akong'alal koboto ichek akoi koech kwo anyun. Tos tuyet nebo Sabato ko kakituitos kiomis, kakituitos kinetkei logoiwek chemie. Ko nguno ngete Christian koboisie surutioni asikonyo kole kakiwal betab Sabato koik betab tai nebo wikit. Ako en tuyet nebo Christian ko matuitos kobutul makatiat, tuitos sikonetkei logoiwek chemie. Chikele keboisie surutiet ngong'olole kit age inyoilumdaen konetisiet nemonoton. Arorunet. Kebutul makatiat ko kiomis kibagenge. Kerchinen sirutichu. Boisionik kurgat 2 koitab 42, boisionik 40, boisionik kurgat 2 koitab 46. Yu kakesoman boisionik 20 koitab 7, 20 koitab 11, boisionik kora kurgat 27 koitab 35. Chon tugul koboru kole ngele kebutul makatiat ko kile kiomis kibagenge. Moiboru yoniton saet nebo betut nenin. Kakituyo sikiomis kibagenge. Kou en yu ko kiomis kibagenge kisoiserete Paulo. Ng'oliot age kora nekinoe en kitabun en ng'olionoton miten boisionik kurgat 20 koitab 7. Kenoe kele ki en koron any bet ko kiwo Paulo bandanyin. Koronetab kemout noton ko ki betutab tai bet. Ako yoton lekiwo Paulo kotestai en bandanyin. Amun kasir kole kwomchi Paulo ichek yekimoche kwo en betut nebo oeng. Tos ng'olio kale en betut nebo oeng ko tos sikwo en koron in the morrow. Kiwo Paulo en bet any, bet noton ko betutab tai nebo wikit, ko kiwo Paulo bandanyin. Arorunet en Bible ko inome betut en koskolen. Yeisoman en kitabutab Taunet kurget 1 tugul kou en koitetab 5 inoe ile ki koskolen akoi koron betut agenge. Siretetab kitabutab Luka ak kitabutab boisionik ko chito nekikuren Luka. Inikerchine kou Luka kurgat 1 koitab 3 ak kitabutab barwanitab boisionik kurgat 1 koitab 1 inoe ile chito nekisire baronochu tuan Luka ak boisionik ko ki chito nekikuren Luka. Luka initon kotogu ko kiite betusiek kou yemwoe Taunet kurgat 1 koitetab 5. Ingekerchin elekisirta Luka akobo betusiek chekibo igorto nebo makatinik kimokinem kotogu kele kiingen Luka kole inome betut koskolen ak koron ko betut agenge. Kerchine Luka 22 koitab 7, koitab 14 ak koitab 20. Inoe Luka ile kingosirchin barwet Theophilo komwoin kolenji koitetab betusiek konomen koskolen ak koron ko betut agenge. En nwokindo kiite Luka betut konam koskolen ak koron koik betut agenge. En niton kotogu kayumaniton kituyo koyonik en boisionik kurgat 20 koitab 7 sikobutul makatiat ne noton ko sikwomis kibagenge ko kitestai en lang'at ko kaibata betutab 7 ne Sabato nebo wikit. En koronenyin ne noton ko betutab tai bet ko kiwo Paulo bandanyin. En chuton tugul ko moiboru siraniton mi boisionik kurgat 20 koitab 7 kole kibitetab tuyetab chekiyokto kotuyo en betutab tai nebo wikit. Moiboru sirutioniton kora kole kikiwal betutab Sabato ne betutab 7 koik betutab tai nebo wikit sikoik noton any betutab
saet. Kongoi mising. Alen en nekibendi any nguni kebendi keker ng'olyon nemi kitabutab barwetab Korintoek netai kurgat 16:1-5. Tos iboru not sirutyoniton kole kikiwal betutab saet koboi Sabato akoi betutab tai nebo wikit. Kitestai. Kongoi mising.